Agagayam na bara kablaaw kada kayo amin, itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Kapadasan ni Kabsat Danila saan napudno anagan tintay drama, ngam sakbay na makablaaw mampay da Sofia Surita dita Alcala Cagayan Valley. Manipudmat kani Jan Ilarda kablawan na ni Papa na Benito Elarda. Ken Marita Kokya dito San Quintin. Gastimanti ko na ni Kabsat Danila. Dir Manang Bianang, profesional ti asawak, iso ati kayat ko nagarbwa kanayon ti badok. Jak ngamin kayat nga ibaga ti tattao alusyangak, iso adesenta kanayon ti panagkawkawis ko. Kat no adda okasyon na darayak ti kayat ko syak ti kapintasan iti bado. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lumabasak kareng. Ne, nagkapom Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida nanganak iti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot kala pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga nga agpurmaak iti husto, tanay, pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin, ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay, engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam nagiti kukok na disinta kitaan takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ni impatatok, tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok, sipod pa'y idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Papanam Danila, mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar, takasla pang first lady mo takawas mau. Ay, thank you. At tata Victor, ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayo nga agdala, takababain mo no ibagada alusyang ta asawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan at atidog abistinam no pagpalingkim laan. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, kareng? Ay, tata, elementary akin high school. Hindi kolehiyo nga Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi-adal. Kunak agpada kayo nakaturpos iti kolehiyo. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laeng, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kayo na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak tata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laeng. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay.
Anyaman na kita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak taa. Nagordera kiti bado tayo tani. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami inton Sabado. Masapol aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko a kolor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagadwa bado tayo dita. Ay na, usar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababae no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga dan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo nga Agbistida ka man iti kasla bestida ti first lady. Kuwen disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak ma saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento umaya bulan. Kamay sa kano nila kay mo kadagitalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, apay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Nijak mo na damagan nga agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dagan kwa na ngay. Siyak ata siyak kangarod ti asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang ko. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri saan nga agninong ni Bert nana. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ni inaong kaninang da. Ne, sabali man ti kolor tabuok mo, Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan. Tainton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitam takiday mo. Kastoy kay di ti mayat atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa kayam ta ibado tainton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan, nagado nakaduli na badbado. Naminsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapul sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal okasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan, tani ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kano nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok. Ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kano, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doang kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadong. Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka t-shirt ka. Ay na, amumat akastoy at talaga ti panagkaw-kaws ko. Awan hilig ko ngagbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta ti badom. Kita anak man nagpintas to'y bestidak na yung. Un nga rod, kasla bestida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko.
Kagat-gatang ko la di kalman day tisika. Tunay a silver day to eh. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka, kareng. ay nasaanon. Ag allergy ti bibig ko no ag lipstick, hak Danila. Nay, sa bali matalugan, tinakaparada di tagarahi aw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigud tata. Nagaduma nga min ti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wen tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga main. Narigat mo't nga min tagpalpalangguad tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo kareng. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't atata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa, iso asaan na madlaw. Sana kasi ti daduma dita, pirmi ti palanggwad da. Nga uray, ay, diyak kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom. Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di natin akay eskulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kaslabistida ti Cinderella. Man ano aya? Awam mo dakas na. Mapan kala makilamay ngam kasta ti badaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang day ti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinangel ala short pan. Kas kada tumtumpa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang. Awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikriknak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamlingkan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapalkan kalakay. Makabakbakwarak pa eh. Kan maulawak. Iso! Adalaki din nang amamlingkan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay ngay akas dyan tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Diyak mo't ninamnama na ito eh. Apay nga yakas to eh. Kasano day tuyang ngay? Di saan ka na makatrabaho? Kasanon nga ti sweldom? Kasanon dagiti anak ta? Ay, ure ko man no, nag-retire kan. Ngam samot. Agimbagak pa eh, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala ag naudak pa'y lang arod dito balayo anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga ti tulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ne, ado ti ilaklakad ko. Para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod Ay, kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Jak mo namnamahan ti kasto pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak me.
Kumusta tilakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naala kadagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anya ngay dagitagin at gatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasale da magayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale da laang. Anya ngay dagitagin at gatang mo. Badbadon samot. Nanang. Naimbag nga ro ta nakitak ti panag-sale da. Nanginadag ito no saan ang nakasale. Ay naanak ko. Igjampay laeng kumati agat ang gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti una agatangan. Adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay kadi madanagan. Nanganan ni Bert. Pinakanyon. Pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas ijay mall. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kasti nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, isa din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rot nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumat ng tiyag agasak iti bagay. Di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Agimbagak pa tanay. Babasit pa dagiti anak may. Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Diyak mo napupuutanan. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumpurme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaam panunutan. Ay, kasano nga tada ito yan? Aburido ak. Maistresak. Nagkupas pa ito kiday kun. Unat pa iti kulot abuok kun. Sapi ada mga alala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto iti sasaadan ti asawam. Ay saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit at da kay maamang kadwa ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayon. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka man ang itibaro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man, Danila. Nukas ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo ka ring. Danila, si kamat gayam. Sumrat ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tantikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano? Diyak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami. Saan mga roda makapensyon di asawak? Tamano malatawon na iti serbisyo. Adamot tayo na dumapin-pensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Iso nga'y mayak ta. Umayak ko maumutang iti kwartayo no mabalin Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun adjismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ha?
Ay na, agyaman ako na karing. Ay na talaga abak nang kayon Adot kwarta yun. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak. Jak pulos nagimimpod. Tano da kwartak idi. Igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laeng. May mayat gayam tagbalin a simple. Ngam tinagarbo karing. Itala ama amiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta Danila. Saan mat adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti amok kat agnanayon nga dakwartami. Pasensyakan ka ring. Amok nga do tinaisaw-sawang ko makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mon dayta Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laeng tain nakalaeng ti kwarta. Mababaina kiti gayem ko nga papapuskuleklatan ti rupak no kasjay nga agkasapula na. Awan nga minti sa bali amasitgak no saan nga iso. Tatigayem ko laeng ti makaawat kanya. Nagrigat gayam at talaga tagpangpangas wenno agpalpalastog no adda kwarta. Ta saan nga itagnanayon ket adda kwarta may gaman. Ket ita agag-agas latta ti asawa ket saan na makatrabaho apulos ta nakapsutan. Iso nga ita siya kon tagtrab-trabaho para iti pamilya. Kat ita maamiris ko asamo lamarik na ti patag ti kwarta no pagrigata mon mismo. Alakastan, tugayem mo Danila. Alagagayem di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayem yo JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.